Yes, reka mashimire kandi mbaye ikaze nshuti akundwa bagwana media mwese dukomeje kubana mu makuru n'ibiganiro bikunze kugenda bitambuka hano kuri Rwanda Media. Ndagarutse uno mwaka kugira ngo tubane mu makuru ajya atandukanye no kuvugwa mu mikino hirya no hino hano iwacu mu gumisozi igihumbi. By'umwihariko turaza kuba twibanda mu makuru arimo kuvugwa muri ekipe ya Aprfc Football Club. Ni byinshi birimo kuvugwa muri iyi ekipe. Uyu munsi hatsotse inkuru nyinshi. Iki cyumweru twavuga yuko cyahariwe ekipe ya Aprfc Football Club makuru y'imikino hano iwacu mu Rwanda, ariko by'umwihariko murabizi neza cyane hano kuri Rwanda Media aho ari umwihariko wacu dutembera cyane muri Nyamukandagira tukababwira ngo byifashe bite bimeze bite. Rero turasa kwa tugaruka imyitozo y'uyu munsi bujyagenze muri Nyamukandagira hariya Ishirongi. Uyu munsi ni umunsi wa nyuma basezeye kuri Darco Novich umutoza watoza ekipe ya Aprfc Football Club. Gose turaza kubabwira ibirori byabereye hariya Ishirongi basezera kuri uyu mutoza, ndetse tubabwire n'ibyatangiye kuvugwa yuko umutoza Thorsten Frank Spitler agomba kuba yaza muri ekipe ya Aprfc Football Club. Ibyo byaba ari byo cyangwa si byo turaza nabyo kuba twongera kubyitsaho ho mu gake. Turaza kuba tubabwira yuko harimo no kuvugwa umutoza w'umwarabu nanone muri ekipe ya Aprfc Football Club ndetse na sporting director agomba kuba yaza muri iyi ekipe. Muri rusange turaza kuba turebera hamwe ibihembo bigomba gutangwa na Rwanda Premier League. Rwanda Premier League yemeje ibihembo igomba gutanga. Ese ibihembo byifashe bite? Ese bizahabwa bande? Ese bizatangwa mu buhe buryo? Byose muri rusange turaza kuba tubirebaho, ariko by'umwihariko turaza kuba twibanda ku myitozo yaje kuba ikorwa uyu munsi. Imyitozo ibanziriza iya nyuma izaba ku munsi w'ejo. Dore yuko barimo kwitegura ikipe ya Gorillafc bashaka kuyihana bayihabya, bashaka kwerekana yuko bishimiye igenda ry'umutoza Darco Novich, bishimiye yuko bagomba kuba bameze neza cyane. Ikibazo cy'umutoza cyahavuye muri ekipe ya Aprfc Football Club n'abapangaga kuva muri iyi ekipe gusohoka muri ekipe gose inzozi zasubiyeyo, imigambi yasubiyeyo. Barimo baravuga ati ikipe igiye kuba mu rugo, ikipe igiye kuba neza, ikipe igiye gusubirana ubudahangarwa ndetse igiye gusubirana ubushongore n'ubukaka yahoranye muri rusange. Rero turaza kuba tubigarukaho cyane turebe ngo byifashe bite. Turaza kuba dukomoza ku miriro igiye kumanuka muri ino minsi muri ekipe ya Aprfc Football Club. Bari guteganya ko abakinnyi bagomba kuba bagiye kuza mu minsi iri imbere, bagomba kuzira rimwe n'umutoza. Abakinnyi bagomba kwinjira muri ino ekipe ya Aprfc Football Club bagatangira rimwe pre-season, bagatangira rimwe pre-season. Bagomba kumenya nimba sekafa igomba kuba yaba, maze bagatangira gukora muri rusange. Turaza rero kuba turebera hamwe byinshi cyane amahirwe ikipe ya Aprfc Football Club ifite kuri Rwanda Premier League na yahe. Ese iyi shampiyona iyi weekend irasiga isize iki muri rusange? Ntimucikwe rero, reka babwire yuko turi muri kiganiro ukaba turi wakanda kuri buto ya subscribe. Ni umwanya mwiza ko wakanda kuri buto ya subscribe maze tugakomeza kubana mu buryo bugiye butandukanye. Kanda kuri buto ya subscribe niba uri umukunzi wacu nabo wakunze ikiganiro gose, ukaba utarakanda subscribe kandeho maze ukande kunzogera. Numara ukanda kuri nzogera bizagufasha kujya ubona notification cyangwa se bamenyesha bakumenyesha ko tayari hano kuri Rwanda Media makuru n'ibiganiro byamaze ko bihagera tayari. Rero manuka muri comment mutubwire uburyo mwakiriye uburyo gose ikipe ya Aprfc Football Club iri kugenda igaragaza ubushake bukomeye cyane bwo kuba yazana umutoza nyine ukomeye cyane, ndetse n'imyitozo irimo gukorwa bashaka kuba batagira umukino n'umwe batakaza, bashaka kuri amanota 9 yose kuba bayasarura muri iyi minsi muri june 3 zisigaye kugira ngo Rwanda Premier League irangire muri rusange. Mwakiriye mute ibihembo bigiye gutangwa na Rwanda Premier League? Byo tutuye kwa tubigarukaho. Mwibutsa yuko niba gose turi kumwe muri kiganiro ukaba umukunzi w'ikipe ya Aprfc Football Club, ukaba turi mu groupe yakunze ikipe ya Aprfc Football Club, ukaba gose utarayigeramo, ndakubwira yuko uyu uri umwanya mwiza. Uyu niwe mwanya mwiza ko wakanda ko gose wareba iyo nimero iri hasi muri description, muri iyo nimero ya 07887373 utwandikireho maze tugushire muri groupe y'abakunzi ikipe ya Aprfc Football Club n'umuryango mugari w'abakunzi ndetse n'abafana b'ikipe ya Aprfc Football Club. Giramo maze tuganire, niho dusangirira ibitekerezo muri rusange. Ikipe ya Aprfc Football Club uyu munsi yiriwe inkuru zivuga ko gose umutoza Thorsten Frank Spitler ariwe ugomba kuba agiye kuza muri ekipe ya Aprfc Football Club. Ariko se koko amakuru niyo na makuru arimo kugenda avugwa, ariko nta gihamya gihari, nta makuru
abihamya yasohoka, ariko amakuru ari nuko uyu mutoza rwose agomba kuba ari mu batoza bagomba kuba bari gutoza ekipe ya Aprfc Club, bivuga ko rwose bamaze kuba bumvikana. Rero umukino w'ikipe ya Aprfc Club izakina kuri uyu wa gatandatu isa 9 kuri Kigali Play Stadium, aho ikipe ya Aprfc Club izabakira ikipe ya Gorilla. Uyu munsi abasore bakoze imyitozo ikomeye cyane, ni imyitozo bakomeje kugenda bagaragaza yuko bishimiye toza uhari, bakomeje kugaragaza yuko bishimiye gose uyu ndori uri mu gutoza mu gihe cy'inziba cyuho muri rusange. Reka tukubwire ko rero imyitozo yakomeje ari ishironge, abakinnyi bameze neza cyane kandi ubona yuko bafite morale iri ku yego hejuru. Nani nyibisanzwe uwo bita Dauda ntawe uharara cyagwaye, ahubwo uwo bita Ramputi aracyari gukorera ku ruhande kubera yuko amaze iminsi ari mu mvune, abandi bose bari tayari bameze neza. Dutegereje kureba ese azabakinisha abaye bakinyi nabaye bakinyi azaba abanza mu kibuga kugira ngo baze kuba batanga umusaruro muri rusange. Reka rero twimanukire mu miriro mu myoto. Reka manze mbabwire ko Darco Novich uyu munsi ubona ko ifoto muri kubona ari kumwe na staff ye y'abantu bane, ubona ko Darco Novich gose yaje baje kwa musezerera kuri gose yaje kwasezera kuba kunzi ndetse na sorry ntago ari kwakunze, ahubwo yaje kwasezera ku bakinyi baje kwa basezera gose. Ubona yuko buri wese bamukoreye ifoto afashe igikombe gose, babakoreye ifoto zo kubasezeraho bafashe igikombe cya Peace Cup. Ubona yuko babasezeyeho gitwari, babasezeyeho mu kinyabupfura, babasezeyeho neza cyane, babasezeyeho mu kinyabupfura kandi babashimira ku muhati n'umurava bagaragaje mu gihe bari muri ekipe ya Aprfc Club. Urabona yuko buri wese afite ifoto ye bamukoreye nini cyane iriho afashe igikombe ekipe ya Aprfc Club yatwaye muri rusange. Ubwo rero ni gucyo byifashe. Ekipe ya APR irakomeje kugenda amakuru menshi cyane agenda acarakira mu bitangazamakuru. Ikipe ya Aprfc Club havugwa umutoza ku munsi w'ejo mu gitondo ndaza kwamba menaho umuzamu ugomba kuza muri ekipe ya Aprfc Club, muraza kwa mutungurwa. Ndaza kwambahereza umuzamu gose ugomba kuba agera muri ekipe ya Aprfc Club, muraza kuba mutungurwa. Rwego rutegura shampiyona y'ikiciro cya mbere Rwanda Premier League rwatangaje ko tariki ya 30 Gicurasi 2025 hazatangwa ibihembo ku bakinyi n'abatoza bahize abandi mu mwaka w'imikino wa 2024-2025. Ibihembo bizatangirwa muri Kigali Convention Center guhera saa 11 z'umugoroba. Ibihembo bizatangwa mu byiciro bitandukanye birimo umukinyi w'umwaka, umutoza w'umwaka, umukinyi muto wahize abandi, watsinze ibitego byinshi, umunyezamu w'umwaka, igitego cy'umwaka ndetse n'ikipe y'abakinyi 11 beza b'umwaka wa 2024-2025. Rwanda Premier League Award 2025 bazahemba Best Player of the Season, umukinyi mwiza wa sezo, bahembe Coach of the Season, bahembe umutoza mwiza wa sezo, bahembe Top Scorer wahize abandi mu gutsinda ibitego byinshi, turavuga umukinyi, bahembe Best Goalkeeper of the Season, bahembe umuzamu mwiza wahize abandi muri sezo, bahembe Young Player of the Season, bahembe umukinyi mwiza ukiri muto wa sezo, bahembe Goal of the Season, bahembe igitego cyiza cya sezo, ndetse bakore na Best, bahembe Best bahembe gose bahembe Best 11 Team of the Season, bahembe abakinyi 11 gose bahize abandi muri sezo. Ubwo bazakora ikipe nyene ya 11. Ese wowe urabona 11 bawe ba sezo arabahe? Twandikire muri comment. Urabona umuzamu mwiza w'umwaka ari uwuhe wa sezo? Urabona umukinyi ukiri muto wa sezo ari uwuhe? Urabona umukinyi mwiza wa sezo ari uwuhe? Urabona Top Scorer nyine wo ntago bisaka umutora, ahubwo bizabyigaragaza. Urabona umutoza mwiza wa sezo ari uwuhe? Ese urabona umukinyi mwiza wa sezo ari uwuhe? Twandikire muri comment utubwire n'igitego cyiza cy'umwaka ese urabona cyazaba ikihe. Twandikire gose
twandikire muri comment utubwire ibyo ubona gose uko ubona bizaba bimeze gose, utubwire uko ubyumva, twandikire gose maze utubwire umutoza mwiza. Ese ibi bihembo murabona ari ingenzi? Namwe muze tubane, muze mutwandikire, kandi mbashimira cyane mwe twanye muri kiganiro, bashire mwese tubanye muri aya makuru, muri za updates zigezweho zirimo kuvugwa muri uyu mugoroba. Mwese twabanye kabashimire, mukomeze kugira ibihe byiza, turakunda cyane.